victory and prosperity. Lapen ke Karbi Anglong Day. Lalu Karbi Anglong Day bulate si nitum kacinia tengke lagi si ning arong arni Karbi Anglong Day bulate. Dake tum cetong onangi officer pen cenglok DC magistrate lapen ke doctor engineers rongosar rongso dupet nangji asoni ning ceparongani Karbi Anglong Day bulate. Lasi ladake officer tu da doji pot la so meeting my meeting long mangke unity victory and rally aso meeting long mangke dorapet bangke celon ledaji mane lason le adake officer tumsi doji puge political tumsi doji pute chetom didati athe political leaders tum bolote lage dake amithang hongothon party pang tangja lam loksi tingwa ji pot jitu Karbi Anglong Day la so longge lage officer tu si doji kithek itu doctor pen chelo engineers la pen ke me dak secretary doji principal secretary doji joint secretary doji la si la hini bira pedjat bang mangke la ke chok ke dedi puchinil tum jongdam ji athe Karbi Anglong Day hut bangke elitum dak bangke politics solong ke involve nu athe dak mane student thek muchatum hansi dak award piji pen tangka poisa pusita rap dundi ba raita to manta thek mucha raita to manta hatun tanang chitong nungji dak award ta pi nangji apen plus tangka poisa ta rap du nangji ba mane ke nason actor ba actress tunta architect nang chitong ta hai lepen officer ben doktor tunda kethek atum ta nang chitong ji pola tum panta political ke parlo pono dagi lasi unity victory and prosperity po meeting lo mangke dorapet bang hino dakpo sosini tum gelang dak ke mathada lapen isi bangke nili nitum teknologi da jitu news along police asakori Karbi Anglong Autonomous Council pensi bang pharohini appointment PG pusi arjudun long lasi lake mepi ke karbar lo choro lo nita Karbi Anglong itu Autonomous Council CM handa choro tung lo athe anso se tum dakpen Autonomous Council pen sakuri pinang ala itu police sakuri sita ni tum langdam elo police sakuri bangke la training pipakan athe police tum jitu rule book lahai ta ron krai nai rule regulation thek paka nai police sakuri bangke athe thek polite mo mane ke chonghi panda memen lason action en po men pathem lot purte la bangke risk tanji lasi police sakuri bangela training pipaka nangi pen pipaka ke purte hala domoka police osi sonbo moriam rom pipi pan jitu kechinek nasoma hala somnita sakuri dam duilo domoka police osi ta la sona bang aweden ni lasi bang horo ni weta police Karbi Anglong police ta la son iklen tek tepen sakuri dam dui pute ili tum sigi losko lasi ili tum la so bang training pipaka pagani pegela weapons ki use talo la so training pidang po ile minidang bong plok tek nang po ako minidang bong si la so fitting si
amoy puhudai kok la sonda tek nangi la pon ju pulis sakuri bangke la penke pulis sakuri bangke isili mesen laki ili tuma det nang cerai kompo protection po ili tum phanta nang rai pu ngasi ansu se ili tum laso pithekte karbiang longpen 2-3 লাখ ba pulis sakuri li pithek posonde la bangke mi pigi ili tum border pen cerai pen chinglo kada kapre kisum ta la tum nang rap dun po lasi dak unemployment do karbiang long lasi mane ke BME pass eta ini rong do prong lo lasi lahai tum handa pulis sakuri pinangi okola non CM kan ye teng pulute la bangke asabo chok ke chodibon la nili la tum hangi pilap po bangke pipu ne de jibon athe unemployed youth tum handa lang pon nang kok non unemployed youth tum la tum sakuri ka bejen ha ang tam ki chong dadang ko ni li tum ki thi ki jang thek nong lo la tum ko ni ki sum la si anutin banda li tum manela langra la so siam ke hai bang la so sakuri bang pacetang lak si me jibon ni tu matha dam tengki pacetang lak pulite li tum la so itu unemployment itu a problem bang ke sol people la bang ke lasi unemployment youth tum ta ning rong po la bang ke isi bang da livelihood upon isi dopo kereng war sai dopo lasi nilihin pe pudandi la penke isi bang ako news long ni tum thek thulong illegal appointment ba illegal appointment bang ke nili lardak penjeng tung jela actually ke gitu Obhijit Rabha the special conservator of forest Karbi Anglong laso conservator bang ke lage autonomous Karbi Anglong autonomous council under si sakuri ta kemlo lasi senior most forest officer hai lasi ladak laso appointment ki pi ke illegal hu laso klang lo laso newspaper long athe illegal abang si illegal ba kalibon la so bostu bang ki athe ladak aprang news ke klang think ke kumane mane MLA EM MSC tumta lason dioletar pen forwarding ipidun do pusi ke klang news lo la penke pen ilipudam lo de Obhijit Rabha la bangke tonmas council andar si sakuri si claim por la bangke illegal kalidat dibon la bangke la si la non asa kori bangke ingkhan theda si meibon ni tu mahin pension ri ke la si ingkhan pet pulete alang tu bangke apuriar bangke sumpiko kubani ne ke bengelong da lun chuen lo kubani ke asomar da school pasali konani kumani ke kisar dum da dulo so retired of dog wasum lahai tum da dulo kisar dum da dulo lahai tum mangke kupulo next da tum ke apply thuji ubangke unidet jibon athe hala arta ta do pulute kriteria teng bangke na bangke chok ti depo application na bangke so public unidet hai po lasi ni tum APSLC pensioning riji lage sakuri bangke ing khan theda nang po lasi na tum phan kang hon pen aprang teng duty pache dam nang po la pen ke la tum phanda isi aprang teng sak duty pache dam bode isi kereng war sai long po la tum ta lasi kisung pen bangke jok po lasi ili tum lahai langdang nong poje karbeng long ka problem thi piglo unemployed youth
lahai ta sol po litum engke ilitum tingthur po litum isya development bang po lasi nilihen pen tuningri lo la yitu sokas notice bang ke lake withdraw debt nang po pu yasinili udang si nilam thing tong ko ke mutanili pulo la yitu CM kaninge tingke la surrender to masi pilapti pusi paklang lo por pizza nili tung pen tuningri lo je la unemployment youth kar biang long long mane sakuri kilong le tum do pik lasi lahai tum madalang ponang po pusi nili hin pen tuningri lo Silama dusuna sredar bersama karbide kalimat ini itu sredar lo buruna sredar lo kalang kantel sombong benar itu pilih kudin gila bangga lada bangin itum kladak pe pudung je itum karbiang long gitu karbio somat yede la yutum phansi ilitum first preference pinang po pusi nili tum hin pen tuningri dun Potante pinida press meet hoi ben sinili CM Lapen Land and Revenue EM omersing tu so tomhan isige tuning ridun ma lalo 246 session long Pawan Kumar Rai Kopli MAC alang le hoda proposal ki pidondo PGR VGR long along le nini tomphan koson pen ma mane napa dolong ji aphan ahpe long le ke hang lo he la si la so napa dolong ji phan po proposal ke bana long bang ke nini tum APSLC dhonsuri ro la pen entire APSLC pen tame la bang kroi thek the po bang ke chepaklang dun dak lo athe mane Karbi Anglong ke Siksidul area la bang first of all bang ke CM la pen EM ake hai tum tame chini nang ji especially ke land and revenue EM lo alangli longle ke la ke belongs to tribal people inglong sodom alongle dake konane ang tan ben kewang non tribal tonge dake doma silongle la pen kewang ji choti sitame dake permit ene inner line permit poson se dake sikshidul area long alang li tume permit and back ni pusitame nona banke BJP tumke amethang duntu kichi so han sit people pen non ke jo eme thangkar bi along le nang chi phan se alang le tunge bor I bom lo lasi lason apu thak long bangke alang li tum se tame initiative endun pame nang ji je lake ajat penoi PGR ke lake India independent aprang ben se dake ke pathik tang along le ke lake pi thek the po bang alang li tum klar dak pen laso bange paklang da prang ning pusin li tum bangke pachini dun lapen hang dun lasi CM ke hai lapen EM land and revenue ke hai tum prabjen pen pini pena bangbong PGR long leke nili tum pithek the lapen dak ke eviction ning pubangsi alang li tum multa notice issue ning pusini tum ke sotak pen laso puthak pen nili tum pachini pon si kardom